дуруд бинандагони азиз, саъолоти Тоҷикистону ҷаҳонро аз радиои Озодӣ пай мегирем. Имрӯз 16 ноябр аст ва таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барнома. Додгоҳи олии Тоҷикистон ҳукми 9 соли ҳабси Иззат Амон, ҳомию маҳкумшудаи муҳоҷирони тоҷикро бетағйир монд. поёни сарсониҳо Салими Африқоӣ баъди талоши ҳуқуқшиносони Тоҷикистон имкони бозгаштан ба ватанашро пайдо кард. ман ҳоло ҳиссиётамро баён карда наметавонам, фақат раҳмат мегӯям. ва ҳамчунин гузорише дорем дар бораи зиндагии вазини зане дар клуб, ки бо вуҷуди тангдастӣ талбандагиро барои худаш ор медонад. онҳо аз ночорӣ рафта баъд дар чорсӯи зиндагӣ дар кӯчаҳо шишта талбандагӣ мекунанд. додгоҳи олии Тоҷикистон ҳукми Иззат Амон, ҳомии маҳкумшудаи муҳоҷирони тоҷикро бетағйир гузошт. додгоҳи шаҳри Душанбе моҳи октябр ӯро бо гуноҳи қаллобӣ ба 9 соли зиндон маҳкум кард, вале Иззат Амон ва наздиконаш бозбинии ҳукмро талаб доштанд. Муҳаммад Юсуф Холов, писари Иззат Амон, гуфт додгоҳи олӣ имрӯз шикояти онҳоро бе ҳузури падараш баррасӣ кард. ба қавли Муҳаммад Юсуф, вақте вакили мудофиъ гуфт ки додгоҳи Душанбе зерҳимояашро бедалел ба 9 соли зиндон маҳкум кардааст, дар посух гуфтанд аз вазорати корҳои дохилӣ маълумотнома биёред ки нисбати Иззат Амон парвандаи дигаре кушода шудааст ё не. мақсад аз пурсиш дар бораи парвандаи нав рӯшан нест. наздиконаш гуфтанд бар зидди Иззат Амон ба ҷуз аз парвандаи қаллобӣ иттиҳоми дигаре феълан эълон нашудааст. рӯзи душанбе департаменти давлатии Амрико озмоиши силоҳи кайҳонии Русияро танқид кард, ки дар пайи он дар кайҳон ҳаёт ва фаъолияти кайҳонавардони истгоҳи байналмилалии кайҳониро ба хатар рӯбарӯ кардааст. озмоиши Русия рӯзи 15 ноябр баргузор шуд. Хиромон Бақозода гузориш медиҳад. русия рӯзи душанбе дар кайҳон ба муқобили яке аз ҳадафҳои худ як озмоиши силоҳи кайҳониро барпо кард, ки дар натиҷаи он дар мадор садҳо дона партовҳои кайҳонӣ ба гардиш даромад. нетпрайс, сухангӯи департаменти давлатии Амрико, аз ин озмоише, ки онро як кори беандеша номид, танқид кард. рафтори хатарноку бемасуъияти Русия суботи дарозмуддат дар кайҳонро бо хатар рӯбарӯ карда ошкоро нишон медиҳад, ки иддаои Русия дар заминаи гӯё мухолифаташ бо мусаллаҳкунии кайҳон як беинсофӣ ва риёкорӣ аст. оҷонси Роскосмос дар твиттераш навист, ки истгоҳи кайҳонӣ дар макони амн қарор дошт. наса, оҷонси миллии кайҳонии Амрико, гуфт, ки ба тими 7 нафараи кайҳоннавардон, ки дар миёни онҳо 4 нафар амрикоӣ, 1 олмонӣ ва 2 нафар аз Русия мебошанд, супориш дода шуд, ки дар муддати 2 соат баъди анҷоми озмоиш дар як капсула ё қолаби амни кайҳонӣ паноҳ баранд. озмоишҳои силоҳҳои кайҳонӣ гапи нав нест. бори нахуст соли 1959 аввалин озмоиши маҳви сателлитро дар кайҳон иёлоти муттаҳидаи Амрико барпо карда буд ва ин замоне буд, ки маҳвораҳо дар илми низомӣ як падидаи наву ноошно буданд. моҳи апрели имсол Русия як озмоиши дигарро барпо кард, вале санҷишҳои ахир аз назари амният ва суботи дарозмуддати фаъолиятҳо дар кайҳон саволи зиёд эҷод мекунад. кайҳон барои пешбурди фаъолиятҳои рӯзмарраи тиҷоратӣ мисли кори бонкдориву хадамоти GPS хеле муҳим дониста мешавад, вале мақомот мегӯянд, ки фазои кайҳон то рафт бештар ба майдони ҷанг табдил мешавад. رو می‌آوریم با موضوع دیگر. یک مرد آفریقایی که سالهای دراز بنابر نداشتن حجت تصدیق کننده شخصیتش در خوجند میزیست، امکان برگشتن به زادگاهش را پیدا کرده است. او که تا این مدت در وضع نامعینی قرار داشت، میگوید در حالت سنگین به او مردم خیرخواه توجیه کمک کردند. فرزند محمد گفت حامیان حقوق تاجیکستان زیاد کوشش کردند که سرگردانی این جوان خاتمه یابد. Все нормально? Да. Салим, я тебя поздравляю. Я привезла тебе документы. پس از 10 سال سرگردانی ها، سلیم عبدول کیمبومبونی، یک شهروند آفریقایی تبار کشور تانزانیا، اجازه‌نامه بازگشت به وطن را دریافت کرد. و از سال 2007 به حیث خادم یک سیرک سیار تا روسیه و قزاقستان رفت و بعداً همراه همکسبانش به دوشنبه هم آمد. ولی به گفته او در یک حادثه 10 سال پیش در دوشنبه بار و باغاش از جمله شناسنامه‌اش را گم کرد و بعد این به حجت ماند. من خیلی خوشحال هستم و راست گپ باوری نداشتم، چونکه 10 سال باز آدمانی زیاد وعده میدادند که با من برای بازگشت کمک میکنند، ولی برای آماده کردن حجت موفق نمیشدم. من حالا حسیاتم را بیان کرده نمیتوانم، فقط رحمت میگویم. چندین بار به ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان به خاطر گرفتن حجت مراجعت کرد،
ولی این مسئله حل خود را نیافت و مدت در مؤسسه نگهداری افراد بی‌سرپناه در شهر خوجند زندگانی کرد. بهری عبدالرحمن و رهبر سازمان جمعیتی دیار که به افراد بی‌سرپناه کمک می‌رساند، آخر هفته گذشته از سفارت تنزانیا در مسکو جواب درخواست نسبت بازگشت سلیم افریقایی را به دست آورد. بالاخره ما حجت بازگشت سلیم را دریافت کردیم. تا 21 январи соли 2022 او باید تاجیکستان را ترک کند. من با مسئولان برنامه تلویزیون روسیه ژدیمینیا گفتگو کردم و آنها راضی شدند که همه خراجات سفر را پرداخت نمایند. سلیم کیمبومبونی میگوید در این مدتی که در شهرهای گوناگون تاجیکستان زندگی کرد، بعضاً با مشکلات زیست نیز دچار گردید. در بازار و ساختمان‌ها کارهای موقتی میکرد تا روزش را گذراند. ولی 2 ماه پیش یک ساکن شهر خوجند او را به خانه‌اش دعوت کرد و حالا همراه آنها زندگی میکند. دادرم که شناخت شدم، برادر شدم، بچه‌ام را مقتول شد، بچه خون قبول کرد. سلیم عبدول بنابر مشکلات به سرش آمده گاهی به فراموش خاطری نیز دچار می‌گردد و قبلا خود را زاده کشوری کنیا می‌گفت. در گذشته رادیوی آزادی نیز درباره سرگذشت وی گزارش تهیه کرده بود، ولی با یاری کاربران رادیو و اختیاریان سازمان‌های کمکرسان معلوم گردید که وی زاده شهر دارالسلام تنزانیا است و خویش و تبار هم دارد. سلیم اکنون برای بازگشت لحظه شماری می‌کند و انتظار هرچه زودتر عازم وطن شدن دارد. یک تحقیقات سازمان‌های دیار و ناتبین در ماه سپتامبر امسال معلوم کرده است که در ولایت سوخت قریب 500 شخص بی‌سرپناه زندگی می‌کنند که در بین آنها شهروندان خارجی نیز هستند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در گزارش نوبتی اویدی روزگاری وزنین یک زن در شهر کلوب قصه میکنیم که بعد از دست دادن جای کاری دائمی تلاش‌هایش برای پیدا نمودن شغل نو هیچ نتیجه نمیدهد. او میگوید در چندین نهاد را به امید گفته است ولی در همه جا جوابی رد گرفته است. جزئیات در گزارش محمود جان رحمتزاده. پسوده ختمه شد 250 چاق میشه که من سر سوال 6 میرم تا 5 بگه در خونه خانواده خدمت میکنم. مرحبا طلبکوه این گونه نصیحت ها را هر روز به 4 فرزندش میکند. او تا 3 ماه پیش در قرارگاه پرزیدنت در شهر کلوب کار میکرد و در آنجا 400 سومانی معاش میگرفت. این برایش پولی کلان بود. اما یک رشک شوهر و بحث او با یک همکارش مرحبا را از این معاش محروم کرد. او میگوید که خطایی نکرد، تنها به همکاری معیوبش یک کف بادام چیده داد و این حالت را همسرش میبیند و رشک او را میآرد. رشکی که مرحبا کارش را در قرارگاه پرزیدنت در شهر کلوب از دست میدهد. بعدی از دست رفتن کار تلاش دارد در جای دیگر کار پیدا کند ولی موفق نشده است. مکتب 40 رفتم، مکتب 25 رفتم، مالیه رفتم، حکومت شهر رفتم، کجایی که رفتم همین دانشگاه نوشیدگی همونجا کدام کارخانه میرم مرا کار قبول نکردم. بعدی از دست دادن جای کارش 5 روز را در خانه اش میگذراند. روزهای شنبه و بازار از سوی تویداران دعوت شده در خانه تویدار کاسه و طبق تویدار را میشوید. رزقش را از خانه تویدار مییابد و یک هفته را پشت سر میکند. اگه دو روز سرشته همین نانو را ما خوردگیم اینمی قدر دیگه مونده بود برای ما. حالا زمستان در میکوبد اما فرزندان مرحبا پایافزال و لباس گرم ندارند. همسرش با عربه اجارش از صبح تا شام 15-20 سومانی کار میکرده است. ما گفتم مردک ما که نه یارو میرم ما مثال یا شیله یا چی میکنم قطعی گودکا میخرم تو کار که گودکای ما در یک پاپشی یا یک پاپشی اگه چیز با گودکای ما را که مکتب را خودم در زندگی عذاب کشیدم نمیخوام فرزندم عذاب کشم. این کلبه فقیرانه مرحبا است. با وجود همه تنگ دستی پیشنهاد طلبندگی را نپذیرفته است. او میگوید که تلاش میکند کار یابد. هرچند در سفرهای پرزیدنت ده ها کارخانه نو گشوده می شود، زنهای خواهشمند به مثل مرحبا کار پیدا کردن نمی توانند. غیب‌الله حلیموف بیشتر برای تامین کردن زنها به جای کار مقاله نوشته است. میگوید که تحلیل ها نشان داده است زنهایی که جای کار پیدا کردن نمی توانند مجبور می شوند راه طلبندگی را پیش گیرند. درست است که بسیاری آنها از ناچاری رفته بعد در
чорсӯи зиндагӣ дар кӯчаҳо шишта талбандагӣ мекунанд. минтақаи кӯлоб ва навоҳии атрофи он аз манотиқи рушд наёфтаи тоҷикистон аст ки корхонаҳои саноатӣ бузург ва ҷойи кори зиёд надорад. бештари аҳолии ин минтақа ба мардикорӣ ба Русия мераванд ва қисме ҳам ба кишоварзӣ машғуланд. бархе ҳам аз бозори Душанбе мавод мехаранд ва дар бозорҳои маҳаллӣ ба фурӯш мегузоранд. аммо қаҳрамони мо мегӯяд ки пул ва замине надорад ки тиҷорат ва ё деҳқонӣ карда зиндагиашро пеш барад. ҳоло ӯ охирон хӯрокашро барои фарзандонаш пухта аст. кӯдаконаш барои хубтар сер кардан талоши аз ҳам зиёд хӯрданро доранд. ин духтараш хӯроки пешашро ҳифз дорад то бародаронаш нахӯрад. ин зан мегӯяд ки имрӯз худованд ризқи онҳоро медиҳад, фардо худаш подшоҳ аст. маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ, кӯлоб. барномаро идома медиҳам. дар шароите ки нарху навои маводи ниёзи аввалия, маводи суғд ва дигар маҳсулот бо суръат боло меравад, бисёре аз хонаводаҳо дар Тоҷикистон шиква мекунанд ки даромадашон барои пешбурди рӯзгор кифоя нест. ҳамкори мо Нигораи Фазлиддин дар хиёбонҳои Душанбе аз сокинон пурсид ки оё аз касбу даромадашон розӣ ҳастанд ё не. дигарои ростшагӯем намедонам мава мерасад барои ин ки ман маошамам нағзу фарзандом ёрдам метиҳанд. калон шудаги ҳамеш кору мекунад. барои ягон чи ба ман муҳтоҷ нестам. ман якунум сол эсе рафта худам табобат кард наметонам онкологиява. баъзе вақт мехоҳам ки домпристел бимерам аҳмихе шароити зиндагӣ духтарчам договор метиҳад ихе метиҳад камтар шароитам вазне бозор мери 1000 сум пул 100 сум пул ҳичи бо мани раҳгириҳои қимат када хаякун мешавад ку саломатӣ бошад буда. масалаи нарх ҳамин боло рафтанда ҳамин ор 295 сомон, бензин 11 таи 12. мақсад мушкил аст. ҳамин зиндагӣ ҳозира беҳад мушкил аст. ай мо тои мо ҳам мақсад ҳамин ба хурду хӯрок оё мераса ё намераса. ман таксист. пеш зур буд ҳозир не. ҳозир камтар даромад мемонад. шумо аз касб интихоб кардаатон розӣ ҳастед? на он қадар барои ин ки касби ман инженер электрик дар соҳаи энергетика мо фикр кардем ки барои мисол бисёр гессо сохташ дестаи ояндаи Тоҷикистон баъд ин соҳада хондем хуб мешид. ман фикр кунам ягон ихтисоси программине барое ки ҳозир ҳама чиз цифравой шуда истодааст ҳаминро интихоб мекардам. маоши мегирифтагии ман барои фақат як нафар одам мерасад. барои ҳамин хубтар мешуд ки маоша баландтар мекардан зур мешуда. розӣ нестам. дар ҳамин шароит ҳеҷ хоҳарҷон чӣ ка ба фикрам розӣ не. маошам хеле нағз аст хеле мерасад шароит. ва як хабари дигар ҳам дорем. бино ба иттилои дарёфтӣ ба сардори раёсати кофткоби ҷиноӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳамла шудааст. манобеъ гуфтанд ҳодиса рӯзи 14 ноябр дар шаҳри Хоруғ рух дода. пои Маҳмадбоқир Маҳмадбоқиров яке аз лидерони ғайррасмии вилоят дар миён мебошад. як манбаъ дар ситоди байниидоравии таъмини тартибот дар вилоят гуфт ҳодиса дар рӯзе рух дод ки дар кӯчаи марказии Хоруғ барои таъмир баста буд, вале Маҳмадбоқиров онҷо гузаштааст. вай иддао кард ки ҳангоми боздошти Маҳмадбоқиров афроди наздик ба ӯ бо кормандони БДА занозанӣ карданд. гузориш дода мешавад ки дар ин ҳодиса аз табар истифода шудааст, вале тасдиқи он аз манобеъи мустақил феълан ғайриимкон аст. тафсилотро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ пайдо кунед. бинандагони азиз, фурсати барномаи Ахбори Озодӣ ба поён расид. ташаккур аз шумо ки то ин лаҳзаҳо бо мо будед. хабар гузоришҳои дигарро чун ҳамеша метавонед дар сомонаи Радиои Озодӣ зернишони cw.ozodin.org бихонед. фардо ман шуморо дар барномаи сархати рӯйдодҳо мунтазирам. худро эҳтиёт кунед азизон ва худо нигаҳдор.